Eu foru konfata fotu ai le mai bonga lo tatu no ni foi o tatu felo il tatu pukala me masani o tala mai Samoa e mo motu i tatu tala o tapu ele fionga le li pa le biology fo yo le taita yo le tunu le sunga la ule le mandi tole o te pola tai bao forces me ye Samoa observer ona toi au wai se fa tatanonga male fionga le taita yo le tunu fa pe fo ile tu ina tu le mal fa la te le le fa unga le fionga ile taita yo le malo e o lava i minister umar ga peneta o le ata poi fo i ona toi fa tatanoa e se sui mai le lava o onanga le Samoa observer o se fa ponga le nei o le nei tala o to venga le tunu sa o tapuina le newspaper observer e toi a waisa fa tatanoa lava o nei mafuanga ono le tele o tustusinga ma tele o fa matalanga sa ia le temia e o tele sa fa no foni oni ta fa matalanga ma tustusinga le moni ma se ma o i sa o tapu inai le toe tu ina mai o se la to sui tato fa taltanonga fa bene ono te mana tu ele ma fai ono o tau e veina pe le mele o le sotanga o le fa lo atu peta ele o fu se tapu o le tele o taimi lea na fatulai me mta upu nei e ese whamatalanga na watu ese whamatalanga e tusi o nisi taimi ele i whai an interview au wha upu lava u whai ma le tele o le whamatalanga e tupu ai le wheitanai ma le whewesi ai o le tunu ini whamatalanga le sao ma le moni peitai o la urua i por kalame i to tonu le no foa leo tsau whai e tuai na mai el tal sanga le fionga le falulunga ya an fili manisi fo falulunga le tanga alvenga o te mali e tafal fina ngalo ono leu sa fa no fall palmini ai avela va no tu langa falo alo sa auto italia il observer il aso le o tato ai fatal tenonga le sa auto si sila o tapal tu langa le peta io le ivale ne o vai aso taluna tu la il fainga malo valu vai aso talu no fafo no mai tawai na mai ai le tulanga e selo fa no tele ya ta unil ta ile malo ono wale tasi wale lua wale tol wale fa tele ni tu singa wali ya i mai lava le tulanga le nei wa mata na o fa le tua o ia tu singa o ia ile suel observa Paftai lo fio mai o la le a fia matangi se famtalanga ona e tele ia wai mai oe i se fatal ten longa tasi mai o lo fai masui le asoli nei peitai ua tele mata upu onga ua tula mai e atangia i lava e pei ua fatalonga i vai le tatou vana no formal vanta puia ua utou le manatu fo i lava in tulanga e tatau ai ona fasa o sao tustusinga i le meta oto i le angatonu le tala moni ma le tala se ma le tala milo ma ua uta pena le tusi alo ia mese fo i le whamtalanga tu inatu mo le sirifia le atunu ulau wha iunga o lea ua uta unu iai hei me te tele na o mai tau mai fafo ma o vai mai iai te tasi o mta upu o se whamtalanga se a fia i whaururunga o a umtanga lenga a pe u faini fontanga i le tūlanga e a fiai lo a waifafo a mea umafa pena peita tūlai mai le fionga e ana whirin wha sao e le ai se fontanga wha pe tasin whai manisi o le mau tala wha lumaluma o ata ma mea e sila ai le lalo langi atoa o le fea ngai au nei o le taitai le tunu uma maftianga o le tino ma mea. Ia au outou wanga i lava e whaid whaaluma ia ma le tūlanga le sirisira ma walalo le taitai o le tunu. Palu vai aso no New Zealand o te leva ai se tu stala e tasi New Zealand po le lalolangi. Nga tau te whaini upu whaaluma va bei se taitai o se malo. A tala noa la tau, tala noa la vai lungo wha mtalanga, ma tala noa fo i isu tala noa imta upu. A se tūlanga wha peo se whesilingia o se mea se tamali anga po se whaalolongia i tūlanga tau aloa. Ia o le tūlanga pito i sili le nano u whaanoa noa tele ai.
au te taofi sa mo malau mai mo mai o tato o le tunu o tumu le ava ma le whaaloalo ma le vatapuia tausi e le vana nofo tausi fo le vatapuia tausi le va whaaloalo ma tausi le va e mau al whaalfaninga o le tunu peita o manatu ma o vai wa le fua se tapa sa au tatalaina le vano mua a le o mai tau atu o le ai lava no sa wala ma lo manatu e a tonu se i taulu aulu ia to ainu lelei. E peita, se fulu minuti e talu no taunu ilo ufale fa taunu mai. Ia e to e so sofa atu fo ile taunu spepa lava. O atu ai te tonu atu I tonu lo ufanua, ua whaile fina unga mali leo. Wa unei o le teitei o le malo, ua awina atu sunga iri malu le malo, pui alo usaunga le mui teimi oma. Ia, sa tu ina tu ia iri mamalu al malo e fatara no le tulanga lo ia awa nei te ena sesi. O mai nei le ofisa. O le fatu asfuru minute talu no utaunu o le tau whaile lotu tau whaile loa imsi au whanau. Palu vai aso talu no o ese mele tunu. Peita. O vai atu whai whinaunga. Whinauma leo le tulanga I mana na o lava e o atu so sofa ulo mota. O lo ufale. E leo se public area. It's a private home. O inei fai umai mata upu tau le malo ma mata upu tala fe ngai tulanga fa pep a o vai atu ua mata na fa liu mata pu e ata o ina lana mafua ilona langa atu ia lo wainga e tau fai pui me len fa fe sofita vale ma vese ia o vai atu fol tu singana fiu to fa pe mai e to tele yo atu I tonu lo fanua tulanga ia ma manatu ia wo manatu ai I le tulanga lo ia e le te tau na to e tupu fua pe to e tu tala lo e to e tu lai pea le pa ia mal mamalu o le tato au tu stala wo manatu ai fai mta upu nei luma o luma mea nei tato tala noa ia wai au ngafo I mo o togi lumana o te ava tele I le fionga ia sano malifa martau whainga I nei fio tau sanga o le tasi fo ua le lua lau tau talanga le tau upu nei ono se tamari I sa te lelo na sao tau e me tau tustu singo le tunu. Peita, ua uvai, ua ese I lato o tau avel newspaper, o lato le loa le te leo le sao tau o le tūlanga o le whaafoifoina o tala o le tusi tala ua sa moa ma upwhai. O manatuai a mata atu I le so, o te le to e talia, le observer, tonu au whataltenonga umalava. Ma ua uta pena fo le pepa e aver ka peneta, o le amatanga lea, o le ave seino so tanga nei sa tato masani mai langa e tau te le o loa le va o le taum fai atu o ngā luenga le malo ma ngā luenga uma lea nga I mai ai upu fai ma upu whalenga wa le ngata I le fai ngā malo a le uso solo I whaurulungo om ta ngā luenga le malo ma wo manatuai e fai lau fai unga e mata atu I le so o te le to e talia le newspaper o le observer I sau whaataltanonga tasi anga ia tunei mo le lumanai sa ia fua se tapu e le ia se nuu e popea a wata tau na whaini tūlanga o aia inga whapenei a whai e le whaalolo mai ua ou le whaalolo tu foi ona e lena o au e awhia o au le utau o beina le tunu mai o manatu e whaasisila lo I ai ale ia mataina le tatou porkala melasol nei whamalulu atu. Ia te oio le wae o mai e whai o e masui o le observer le so. Ia ua letu e talia le tonu spepa I tonu le tatou sau whainga le nei. Whapena fo le tapenango lau pepa la batu le kapena te whapena fo I ona tapu lo toto e fsiringi o se minsta tasi. Wa wale tasi wale lua upu matala whapenei e tele ai le mana malama le mau tonu le tunu. Talu tau tustu singa. E o mai le so, tau te le I whaalalo lalo e malo, e ala le se te le ana whai, I le ai o se fono. Fono e anga whili ma pesta ma le sui panemia, le ai se mea. O ia tau matuai, e maua lunga tele lo tau manatu I ate o tau lava. A tau te le sila le tau singa o le vana nofo ma le vata puia. E tau si ele file mu o le vā whelo loai, a watu langa umo le vā moe. Ma ua manatuai, tō whamalia le sui le observer, e siri lau tūlai e le I whaua wina le tūlanga le tātou whontanga le nia. So ma ua uta pena le
whamatalanga lo ia tu watu ile tunu. Ina ia whaamana malama tili ei tūlanga umo le wai ui eila uwha ingo ile so. Ia ole whamatalanga le malanga mwhaloalo. Inisio tātou tala, i le tu ina mai ele maloni o sila o le 10 miliona mō taui o i tū malo pe o nā a fio la tō ngātai whale. I le waa su ele maloni o sila lena ngoto i ngātai whale o Safata. O le ua whailoa le whaipule le tū malo Safata numero lua le fionga le tu ia. Ua mai ono la tō Savalia, le ofisa le minister, po ia fo le sui pāne mia, le minister leo tupe le fionga mulipula na rosa ale moli o. Ina ia whaamatu ina mai. Le selene se 10 miliona i 5 o le tū malo mo le vai vahina. O se whapoponga nei o le nei tala. Mantu Savalia, la fionga i tamaitai minister tupe, e whailoa i ail finanga o tasi. E tu sai ma le polo inga ma le fofuanga le na whamtu watu. E le komiti le na whaia le fono le alwhelo inga ma le tu malo. O mfulan Mantu Savalia, whaia se tusia se tusi. E tu inantu la fionga le tamaitai minister, le au tasinga le tu malo. Ina i whamtu sao tu lama i le tu malo. Le tupe pe on fofuina. E pe o tau whaisi nunumi le tu malo, no leo whape mai. Ua toi whiwhiria se komiti al kapene talato te tilo le mata upu. Ia ma au mai fo ili poti po ai ale nu al tangata. E pe o whangatai ai manto. Ona tilo polale le tulanga wa fi ai le komiti ya manei tau sanga e e manto. Peitai. O lena ele manto fa moenga. E tulanga su enga ale malo ni sila. E tu sai manei fa moe. Le ua taunu ai se taunu unga. E 10 miliona se taui. Ia ole tu ina mai nala le fo manino talo tupe male fa tu ina mai ia e sinia la le tu malo po la tonu le winga o le steering committee po committee le fa cabinet le o fai tilo ile tupe nei o se atu ngalunga na le o tau tilo ia Inisio tātou tala, i le tu ina mai ai o le finangalo le sa avea. Matai ta ia le whainga malo sa mo i le pai ingan se mbai atu nei le fionga le Sawhapito, pia me Naomi mata awha. E le o iai se tūlanga onga ma se tūlanga o nia a fianga i le whaonga ina, e le whainga malo tanwai, le sa te ta ia le fionga le Sawhapito, o le 2.5 miliona, le na whaonga yo iai i le tūlanga, o le tala le tupe, ma tūlanga wha tupe nai vahenga mo mia mo le whainga malo i le pai ingan tanwai. O le o fa lo manino i lana sa longa e le ai ni tūlanga a fa ina po tūlanga onga e pe ona fa nga ina ia le whainga malo na se vai atu nei le tino i tupe o sa wili linga le nei o le nei tala e te au ia e o te le mai loa po le anganga o le minister o tupe o ile au mai ai se po sana whaaringa po ile e lau titilo tupe pe e winga foi le fa pe ai ni me fa le tonu no fa ai al me ai afia si le fia minister e fa ngofia na Natalia na matanga ko po pen fa fe na fa nga a fa pe la ile fia i se fa mtaranga wa vatu i fa mo masa ia o inala a tonu e nga le ia se fa sia po se faitio ai o le me voi pe fa la waitele na ele o se tūlanga pe masau salo voile ia ele o la e manino mai voile ile tūlanga masani vo ia matanga o tausanga pa fa pe o la e fa nga solo talo tupe ile me masani o le voile e tele ata mi e fa alwa ile tupe tele ile amatanga o le budget foi le i oka le malo ma tūlanga whapena. O le tūlanga masani ai e whangasolonga o le whaongai no tuper malo. A whape o le ua ia. Ia, a whape mōmia ia. E ei le whaiunga cabinet. Ia, o le si awala na e maua mai. E fwere vai ngā tupe ia i lalo al vai ngā ofisa sili o pūlenga ia whaongai o ia mtanga wena. O le lau pe o te mau atu foi le pe o se situ fa pe o le maua ni tutongi.
ai o le tūranga na iei pe le fo isa wha malamlama i lana taimi sa langa mai e pe o tūranga overtime ia a wha pe le tau whaasoa ia tutongi ina ia whaasoa polia ia le au whaingalua ngā ato ia e le au atu foi le whaasoa i overtime ia pe o le asa whai ei foi whamtaranga ro fisol tuke ai le whenua inga le pisenga tu stalama le tai tai le tunu le fionga la ule ma le tole o te pola tai vao forces mi taluona toi te liu mai lana singa ngase mai atunu ma maule na toi se mo le valu wa yaso o le wa ia failo fo ilo na finanga le tu sai ma le sau manga le sau papito sau no le fionga ile li pa le mia o le finanga lo lava ia le o fia me bite yane o le aso lulu o nga sono neiva yaso o le la tango fia ai e le kapeneta le report e pe ona yai le tulanga le sele ni 2.5 miliona le pe ona fa le finanga lo le sa tu le foie le fionga le sa fa pito o se wili linga le nei o le nei tala la mal fa lo o le finanga lo foi le fa li le foi sa ve ma tai tai o le malo e o te tau fi o lona le finanga lo ai le mafaina muli ta ye lo ulangona mal fainga malo le tonu mai e muli se finanga lo sa fa pito a faila ole la mena le faila totala tustusiana le lipoti ai le yo ese o le wala fo mai ia te au mal fainga malo fo ta wa vel tali e ole la mato wanga e fail mato tali mal mato tali e fa vai lungo mato su nga il mato tele tununga o le ta otonga tonu le lipoti ai le faina sa no mai sa fa pito le se me o ye ai le ni fa mo se la totala na no fa winga lipoti I wish ela tau te whaia whae ungo lipoti. Ai mātou te lei tau nuu mai ton. A me la whaatali atua ia mātou se mātou mai whaia lor whae ungo. A langa leo mātou tau mai lipoti. E ta tau lana whaia mātou whae ungo lipoti. Our own opinion. Male decision. Ila mātou mai tau. O leo o a vei lima o le ministalo ia o le tanga luengo so tusi o lana na mau lata mai ia te o la ufa upunga na fai to ea nga i le lei ta pena mai la le mea sa o le te sa no mai ei e na mai lo lei lunga e lau li liu ka pena tam fai se tonu a o le fina ngalo la vai u sa no e sa ufa apito ia o tel tonu mai maue pena fa pe ma fain fa pe pa sa no nga na tu udungo li poti mtala no e la to li poti ai le faina mato muri tai il sa no nga le na o le fa pele se me o tasi o ye ia le matou tele o vai ma matou tele i lau liwi na foi le anga volna o le soruru fon ia se tau nu belanga le sim tau politici o tele tem le la fata o sanga o sangole ngi forensic court tele tatou tupe na luai ma tele tem in fa luai ale la wa matana ngina mai le se me ia ke muso e fai atu se tala langa e le whangu unga leo le. Or su e nga lera i liu i ele ta pena ngar ka peneta mo le lau liu ina o lea. Ni poti utu ina mai. Li e to a ono i la to mo lia le matanga luenga o leo. Ilo la to fia leo se wha o ngā lima se taso tina tala vau. Le pe ona moli ma wina i lungo se ata sa fasala wina i lungo penga ta whai langi po le apia fo linga. E pe on sila fia o le atabido le ana sala lau i lungo penga ta wha ilangi o lo wha tino e nisi ya sauanga ma wha o ngā lima se taso tina o nisi o lo lato sai fo i le tina ai o se tasi fo tina matua o lo ia umia se laulu ma o lo ia oti ina le lau wao o le tina i se wha monga ma le matanga duengo leo o mo lia i lato nei e hala i le whaia wha o ngā lima mantu ya ngata ile le umia se au penga matau tia a toi male ave fa malosi le seisi kidnapping ma ua fa mautu mai ole aso lua se ful male fa ole masina nei le ola tu la ia ila to iluma fa msnonga mau lunga e tali modianga e pei ona mo lia ye le matanga wenga o leo to lunga tato pokalame